tātou tāpua'i I le atua. E whai mai le tasi, o au le tagata o le ali. E tau atu le tasi I le ingoa I a kopo. E tusi le tasi I lona lima, mo le ali. E wha ingoa foi o ia e ia I le ingoa Israel. O le nuu le nei na ufaya mo au. La tau te tau o tua, lo uvi ingo. Se o tātou tānu. Whetalai mai a nganga po I hai, ia mawhai ona mātou malama I lo whaari mai, I vāenga uma o le nei tāpua'iga. Ia malu ma po ia la wa fio, I le tāpua'iga ua mātou saunia. A fio I fua nganga po I hai, ma tau tō lua I lo mātou vai whātangata tāpua'i. E ala ia Iesu lo mātua li whaola li te tāno. Amen. Se o tātou vivi I le atua I lona vi inga I tolu. Tolu le vi inga o le atua tātou te pepese ai.
O le faitau ina o le tusi po ia. Tusi filifilia o le nei foi sā. Mai le tusi le apostolo i le Ekalesia i Roma. I lona mataupu e sifuru ma le ono. Faitau ina e amata i le foi mua e o Autū i le sifuru ma le ono. Tusi e le apostolo i le Ekalesia i Roma. I lona mataupu e sifuru ma le ono. Foi upu mua e o i le sifuru ma le ono. Whaafonga maia i le whionga pa ia a le atua. O te whaelo atu i a te outou lo tātou tua whine o whipe. O le tia kono lea o le Ekalesia o i keni ke rea. Na ia talia o ia e outou i le ali. Whape ona te tau i le au pa ia. I outou whasosoani fo i a te ia. I se mea o outou e au ngā i a te ia. A wā fo i e tō tele ua i e whasosoani i ai. A toa mā unei. Mo wolo fatu i a pisila mā kula. Na la whai ngā ruenga whaatasi mā u. I ngā ruenga ke riso Yesu. O i la ua ia na la tu atu o la ua e sui ia ia au. Ia uola. I le nā o au e whawhitai i a te ila ua. Ai a toa ma Ekalesia uma inu ese. Wa wolo fatu fo i le Ekalesia o i lola ua whale. Wa wolo fatu ia e pai neto. O le pele au. O le whapolo polo o ia i a keriso i a kaia. Wa wolo fatu ia Maria. O le nanga lue tele mo outou. Wa wolo fatu ia anero niko ma Iunia. O u ainga. Ta mātou whaatasi mau i le whale pui pui. Walongo le leia i la ua e apostolo. Sa la iai i a keriso na mua i a te au. Wa wolo fatu ia ame pelia. O le pele a au i le li. Wa wolo fatu ia upano. De nga lue whaatasi mai mātou i ngā lue ngā keriso. O sa taku, foi o le pele au. Wa wolo fatu ia a pele. Wa tau le leia o ia a keriso. Wa wolo fatu i sa ariso pulo. Wa wolo fatu ia Herotiona. Mate a inga. Wa wolo fatu i e o sa nā kiso, o e ua i leli. Wa wolo fatu i a tu whaina ma tu fosa. O whawhine ngā lulue i la leli. Wa wolo fatu i a peseti. O le pele, o le ngā lue tele i la leli. Wa wolo fatu i a rufo. Na filifilia e leli. I le malona tina, o lo tina fo i lea. Wa wala fatu ia asunge rito. Ma whengona. Ma he rema. Ma ta pate ropa. Ma he rema. Ma le auso o ia te lato. Wa wala fatu ia filoloko. Ma iulia. O ne reu. Fo i malona tua fine. Ma olu mepa. Ma le aupa ia ato uma o ia te lato. Ia outou whialo whane i le whiasongi pa ia. O lo alo lo fatu ia te outou Ekalesia ke riso. Whamanuia mai le atua i lo tātou whaalongolongo i la nāwhionga. Ia te ia o lona vi inga e whaavavau lava. Amen. Se o tātou te tāno. Lo mātou o tuai. O le olo ma le telita o lo mātou o lo tanga. Wa ia te oe mea uma. O lo mātou ana nafi ma lo mātou lumanai. Wa e sila fia lava. Wa ia te oe teimi uma o le tangata ola. Whaafitai ua mātou tau nuu manuia mai i le neifo i vai sā i lau pule alofa. Ua manuia lau Ekalesia.
Mai o mātou mātua mātutua e o lava I whanau. Whaftai ua e lawe ina le uta ma le tai. O le usuatu I ngā ruenga ma whaiva o aso te itasi. Ma le toi foi I a inga I le manuia. O lo au wha mawhana whana. O mātou maua ai le whaalotu tele ma wha maisenga. I tu aso e po I ai o mātou o langa I whaingita. Whaftai ngā ruenga whaola Iesu ke biso lo mātou wari. Ua wala uina ai le Ekalesia. Ua whai mautino pa ia I le rolangi. E whaai lolo whina ngalo alofa. Ua amana ia ai tangata sala ua e whaolaina. E whaasusulu atu lea talare lei. Whaafitai le tamai. Ilo walofa whaapare pale. Ua e ono sai ma le taui mai le tangata loto malo. Ma le loto whaamangalo isi. Ono o ti ngā e whiangai o aso uma. Ua tuli loa o mātou manatu leanga. E se saa le toto ono o le ita. Ma le ola fia sao po le ola fia tau I masui. Ai whaafitai lo fina ngalo whaamangalo. Ua mātou maua ai pēa le o langa o le tangata whaamangalo ina. Ma ua manuia ai. Whaafitai I au fionga pa ia. Ua mōli mau mai I lau whaolatanga. Whaafitai fōi I le mana o lo wanganga pa ia. Ua wala awina ai I mātou tangata e whaia lau ngā ruenga. Ma mamoli lo fina ngā loa lofa. Ia lawe ina le lalolangi a ngasala. Ma whaasa o loto au tangata I lau whaolatanga. Whaafitai e su I lo manu malo I le oti ma le tuunga mau. O le whapolo mo e whātua o momoe I lo suafa. Ma le atali I le tangata whātua o whaia lo fina ngāno. Iei lau o fio pele vi inga ma le whaafitai e le au noa. O mātou o tūlava I o ruma ma le loto whamau lalo. Se e whamangalo I mātou tangata angasana. Whamangalo ina le vea ma tangata o lau Ekalesia. Ina ua le whamaoni I tō whinga. Ua whaonga ina ai I mātou I lau ngā ruenga. Ua mātou fia e ola whaafōringa. Ma tua ina nisi I o mātou lava whaale tonu. Ua le whai ai tiute. Ua whaonga ina ai I mātou I lau ngā ruenga. Ua vea fōi lo mātou vai I leo langa. Ma le whaavai vai I o mātou lava manatu. Ma olo a enga tā I o mātou o langa. Te e alofa ma lawe mai o mātou loto musua. Ma vai whaatūtū ngā tā e whaia au whiau. Na ua mātou fia e whaia ngā ruenga o le pōng sā. Ua tō sina I ai o mātou loto. Ai whaatūtū na I le whaia o tiute o lau ngā ruenga. Whaamangalo ina I mātou o tangata le whaamaoni. Ua mātou te tālo fui. Te e alofa inisi wā a fia o lātou wola ma loto. Ono I mātou ma mea mātou te whai. Ua mātou le iloa ngā ruenga ma manatu so ona whai. Wā a fia ai o lātou o langa. Whaamangalo mai lo mātou valea ma le vai. O ia mea uma. Whātasi ma le tele o mea ua mātou whaia ma le iloa po o le iloa. Te e whaamangalo mai le tangata tautua pa o mangutua. I le toto le sala o ke risolo mātou wali whaola. A ua mātou wala au atu. Se e alofangia lau whanau tāpua I umanei. Whesosoni mai e mātou maua le loto maulano. E whatau nuu ina ai tō whinga o lau ngā ruenga. Ua e wala auina iai I mātou. Se e whamalama mai o mātou loto. Pea o mātou whaia lau ngā ruenga tāla. Ia o mātou manatu I whaasoa lo wanganga. Ma ta mau a inga loto o lau whanau I le alofa. E talia ai lo mātou vai whaatangata whai ngā ruenga.
se e whaamanuia i nei o mātou mātua mātutua. Alofa i e ua whesoasoani ma tu atu o lātou lima. E whesoasoani ai pua ngā whaare tangata matua ua whenga i pēr. Manuia whanau mai lātou wa awhia o lātou wola i ti ngā o leo langa. Whamai se ma whamawhana whana i e loto whano noa. I e whape fo i e ua lei loa i ti ngā o leo langa. Nā vea i mai a mātou whanau i le matapoto o sātani. Ma le tele o whaoso o songa ua mai lei nā i o lātou o langa. Alofa ngia whanau o a awhia i whamai. Ma tau ave mai tū mau o leo langa. I e whapea fo i au au ona o mamai i a inga ma whalemai. Te e whamanuia i whanau ua tui nātu mō lau ngā ruenga. E o ina mai lātou ua ngā rurue. Te whamanuia lau Ekalesia ao. Le lau whono ma le ofisa ma ona whaiva. I e whapea fo i seminare ma korisi whawhai au. O saunia ma o tauina ai lau o whai ngā ruenga. I a manuia e wā o atu mai lātou ua o ina. O mātou talo mo Samoa i ana whainga malo. Se e lofa i ona te itai. E beise fo i a inga nuu male atu nuu atoa. Manuia Samoa wau mau i tu e se o lelo langi. O i lātou fo i ua whaima ame pasa i so se no whanga. Alo whangia whanau i vanga au o mando. Leo ina o lātou wola ai whainga tāo whaiva whaafita. Wa mātou tālo pēr mo Ukraine. Ma le whaoa whamalosi ona ele Rusia. E alofa ia au whanau. I e whape foi i so se i tu o le laulangi uongo tia pēr i whaingita. Te alofa i ngā ruenga whamisionare le Ekalesia. I a mana lau whina ngalo ma lawe ina lau au whi ngā ruenga ngā rue. Alofa ngia le sa i ngā fufo o Tagata. Wa suru whai ai inisi tu o le laulangi po le nei atunu. Le atuai. E malu lo mātou wola i lo wolofa. Te e whaanga inga. Tonga whitinga o sa ili i ai. Ma vea mau mana e malolo ai lo lātou maftia. Alofangia le usuatu i a onga mga ruenga o Tagata o le nei vāiaso. Pui mai i whita o le o langa e ono tūla i mai. Se e alofa mei foi i ngā ruenga o le nei sā. Ia vea ma whamawhana whana i se loto o vai. Ma mana i au omnanga ali tangata tautua o la ua fio. Ma whaao ngā ina ai lo mātou wola le au ngā. I le whaia o au whiau i le Ekalesia. O te tālo ia a lau whanau. Wa mātou whatasi atu o le nei sā. Whatasi ma te tālo le leoa i o mātou loto. Ia whaia pē i ai lo whinangalo. E ala i a Iesu ke riso lo mātou wali i whaola. Amen. Tātou pese i le atua i le pese se lau ono sifuru manitasi. Se lau ono sifuru tasi i le pese.
O le launga i suafa mo manu o le atua le tamā le alo ma le nganga pa ia. Maua le matua o le launga i le tusi Faitau aso o le nei fo Iesu sā. O lo o maia i le tusi le apostolo i le Ekalesia i Roma i lo mtau po sifuru ma le ono. Fai upo e tolu e o i le whā ma le fai upo e sifuru ma le tolu. Mua o lo fatu i apisila ma akula. Na la fai Gāluega whaatasi mau i le Gāluega keriso Iesu. O i la ua ia na tu atu o la ua e sui ia iau. Ia uola. E le na o au e whaafitai ia te i la ua. Ai atoa me Ekalesia uma inu ese. Ua o lo fatu i a rufo. Na filifilia e le ali. I le malona tina. O lo tina fo i lea. O Autū ina manatu o le na Iesu sā o le Ekalesia o Tagata. O le Ekalesia o Tagata. O le Ekalesia o le whapototonga o Tagata ua walauina e le ali mo se Faitau whapitoa. E longa foi. I le whapototonga o Tagata ua wawai e se mai le lalolangi mo le ali. Ina ia toi toi e nātu i le lalolangi. Mo le atua. Ina ia toi toi e nātu ma wina atu. Mo le whaia o le Gāluega o le lavea ina. Ua whaamatala ina e le manatu whaateutere nomi. O le whaapototonga le ali. O le whaapototonga ua taia la ina i a mio e te tau i le atua na walauina. I le whaanga ina e paulo o le upu Ekalesia. Ua whaasanga le i tangata ua talitonu i a waonga Iesu. Ma muli atu i ai. Ua utou whaalongo i la wa mio ana mua. Ina o i le lotu ai utaia. Sa o matua sawa lava i le Ekalesia le atua. Ma whaatau ngā i ai. O le ala foi lea o lona manatu. Na ia manatu ai lona avea ma apostolo. Ia le avea o ia o se tutusa ma le au apostolo. Peitai, ua manatu. Awa o au o le au pito i titi o le au apostolo. E lea o ngā onta ua o au o le apostolo. O wawa o sawa atu i le Ekalesia le atua. Peitai, ua manino mai i le apostolo. Se tasi o whainga na whapoto ai i la tau o talitonu i a Iesu. O le avea leo whale o a inga mano fuanga, ua whaia ai ia whapototonga. A wā salamatia le saonga le mua tangata i sāwanga. Ona o whainga tā i pūlenga whamalo. Sa sawa ina ai e ua muli i a Iesu keriso. O le atua. A tonu, o le mafuanga o le whaafetai e paulo i lana tusi a ua lofa tu e nātu. I la tau ua ia tā ua. O e sa fisosoani i a te ia i le Gāluega. Whaatasi ma e na whaonga ina o la tau whale. E whaatasia i ai tangata. A tau amata ina le Gāluega tā lai inu ese. Ma le whaaido atu o le tala le lei i a Iesu. O le tala le lei ua whaamatala ina se tasi ali Faitau whao me tau siri. O le Ekalesia. O le tala i le tū tangata o le atua. Wa vea ma Autū o manatu o le nei esa. Le Gāluega na whaia e pisila ma akula mo le eri. Ai mai se fo i rufo o malona tina. E ala atu i le apostolo paulo. O pisila ma akula o se urungali. Na whailoa i ma paulo i kolonito. Ma ngaluru e le su ina o fale ie. A wa tutusa o la tau whaiwa. O se pisi nisi na la whaia.
Ina wo ese mai Roma. Ono sa wanga le emperoa o Kalaotio. Na tutuli ese ai tangata Iudaia nei Roma. Ma so sola ese ai la tau inisi e tunu umana nofo ai. O wha mau ina foi. O le whailoa inga lea ma Paulo i kolonito. Sa nofo ai Paulo i lo la fani. Na wheso soani ma o ina ai i la ua i le tala le ia Yesu. O se awa noa na maua e Paulo. E wha soa atu ai le alofa o le atua mo i la ua. Sa o la atu ua kolonito ma malanga atu ma Paulo i Suria. Peitai. Na tuina i Efeso. Ma la tala i e tua le tala i a Yesu i le nu. A o le i o atu i ei Paulo. Sa whailo i ei ma le tangata tala i e ingoa i a Apollo. Ma la o ia i le upu a le atua e winga i a Yesu Keriso. A ua na o le tala i a Ioane le papatiso. Ua ia whailo atu. Ua whaalongo atu a kulam pisila i a teia. Ma whaamatala atili le ala o le atua i a teia. Ma la whai a ile ngā ruenga. Ma taunu atu Paulo ma la tau ngā lulue. E whaailo atu le atala le i Efeso. Sa la tau e fo i atu i Roma whapei o na tā ua i le tusi o le neisa. Ina umawai le oti o Kalaotio le emperoa. Peitai. O le tasi le o uru ngā li i o tā ua pelo la sao i le ngā ruenga le atua. I o la ua fo i tengi. Ai mai se, le whao ngā ina o lo la whane. E wha poto i ei tangata, ma whausia ai le Ekalesia i Roma ma Efeso. Le ngata i lea. O ala ua tā leni na whai ma tāu langa i le atua. A wasa lango i nai le tausia o Paulo. Ma e ua ia teia. I lo lato whewai i le ngā ruenga tāla. A toa ma le whaailo atu o le tala e lei i a Yesu i nukasi. Ua whaamauina fo i na manatu o le nei esa. Le ngō rufo ua momoli i aia lo whaanga o Paulo. Whaatasi malona tina. Ua leo manino rufo ua tā ua i a lo whaanga o Paulo. Peitai. Tō tele e manatu o ia leo le atari o Simona le kūrene. Lea tā ua e le tusi o mareko. Wa aluana le tasi tangata. O Simona le kūrene. Wa sau mai le vau. O le tamafo i o ia o Alesana ma rufo. Na lato Faitau anau lea i a te ia. Ina ia ave e ia lona sa tauru. E ui ina le mautonu le usu e le tangata tonu ua tā ua e Paulo i o nā lo whaanga mala na tusi whaafitai. Ai tasi le mea ua mauti noa. O rufo na filifilia e leali. O le nai u i ai tō whinga leali. Ma filifilinga mō ana whiau. Sa whātua ina. I le whātaunu uina o le whinangano o le atua. U whape foi. O na whaamau i nā tuai malona tina. O se fia ngasiri lea mō Paulo. A whaina te ena Paulo e ona Mātua. Ina ua tuua le lotu Iudaia. Ma whaasanga i le ali o Yesu maana whiau. E le tau mate la le tāua o le whaiva o le tina o rufo mō Paulo. O le atua wala mai le tina o rufo o le mawhana o lona alofa. O le alofa whaatina mō le apostolo. A o ia whea ngai mana ngā ruenga tāla. Wa le aise vaenga o tusi ngā Paulo. Ua tā ua ai ona Mātua. Ua na o lona whaamawina i le tusi i Filipi. O loo manatu ua lea o ngā mea umalava. Ona o le siri ese o le poto i la keriso i Yesu lo wali. Ona o ia. Ua o whaalea o ngā ina mea uma. Ma o manatu o ota lava ia mea.
ina ia o maua ke riso. Wa ia Faitau nu wina ai le fitala ngā Iesu. Na whai atu I lon tina malona a inga na sa ili I a te ia. Whaauta. O lo tina ma o usu. Awa o le whaia le whinangano o lo tama o I le langi. O lo uso lea ma lo tua fine ma lo tina. E ui le fitala ngā Iesu. Pei tai. Sa tāua ia Paulo le whesota I atu o le tina rufo I a te ia. Whaapei o sanatama. O se whaiva e le titi lona tāua mo le whanau. A wāwa ia te ia le mawhana whana. Ma le sotanga ola o le tama I titi. Ua taula fo'i I ai le whaatawhita whea o le whanau I manatu le mautonu. Ua whape fo'i o na avea masili anga. I tu aso e tau marua lua ai le o langa I whao so songa e matangi ai. Pe o Sofia ai fo'i le ola. I pe au langa o le o langa. O lona tā ua fo'i o fipe o le tia kono tina mai keni ke rea. Whātasi mai lato uma ua ia whaamawina I lana tusi au walofa. O se whaamalama lea I tangata. Po o tangata uma. Ua avea maona a inga I le tala le lei I a Iesu. Oe ua vavae e se mai le lalolangi. E whai ma mea whaingaruenga le atua. Ua whaatangata ina le Ekalesia ke riso. Oe la tou ua whai masui o nisi e to tele. Ua le ma whai o na whaamawina I ana tusinga. Sa taua o ngā ina I le ngaruenga. Ula na tarusanga mo Tagata. Ua ia Tusi I ai I Roma mo fipe. Ia talia o ia e Autū I le ali. Whapei o na tau I le ATUA. I Autū whesoso ni fo'i I a te ia. I se mea Autū e au ngā I a te ia. Ua e tō tele ua ia whesoso ni I ai. A toa maunei. O lo talitonu ina sa o fia fipe I e na momoli I Tusi a Paulo mo le Ekalesia I Roma mai kolonito. O le Gāluega. Wa vea ai o ia ma se tasi na whalango I le apostolo mo le Faitau ina atu o ia F.A.S le ATUA mo tagata. E le ititi le sao le tia kono mai keni ke rea. Mo le whaalautele ina o le talere leia le di. Ua whape fo'i ai latou uma o tāua e Paulo I le nei tusi a walofa. Ua mo moli atu ai ma le nganga whaafitai o le apostolo. E tuso lo latou sao tāua mo le Gāluega ke riso. Whaatasi ma lana whautuanga. Ia whea lo whani I le whea songi pa ia. Whai fo'i ana whapea. Ia whaamaoni lo Autū whea lo whani ma le whea lo wha I le ali. Tāua I nei sale lo wha o le atua. Ua whaaria I tagata o le Ekalesia. Ua avea matino ke riso I le lalolangi. E mawhai foi ona o whape atu. O le Ekalesia. Ua whai mawholinga o le atua I le lalolangi. O le Gāluega tō pito a le Ekalesia. O le whaailoa matala I atu le tala le lei o le whaolatanga. Nā whio mai ma Iesu. Ia lawe ina ai tagata. Ai le whawhanonga o na o le angasanga. Peitai. O le manatua o le alofa o tagata mo lātou sao tāua mo le Gāluega. O se whaamanatu le leilea mo so se kerisiano. I lona o langa o so uma. Ua o le alofa e atangia, ma whaavae mai I le alofa tū no o le rito e tū. E au lona tino pa ia le Ekalesia. Ua wālau ina, ma whaao ngā ina ai tangata e whaailo atu lea talalelei. Ina ia whaola ina ai tangata uma. Ua avea ma Autū o manatu o le nei sā.
Le a inga o pisila ma akula. Whātasi ma rufo ma lona tina. O se whaamalama vāpi api lea. O lo lato wola ngā rurue. Wai loa atu aile to tele o e sa tu inatu tau au. E fe soani mo le apostolo. Ao whea ngai ma ngā ruenga wha misionare inu esi. Peitai. E tūlanga e se lava le manatu o Paulo. Le a inga o pisila ma akula. O nao le a inga na loto atu i le atua ma lona finangano. Sa avea ilo la fale ma fale tapuai. Wa ave foi ma fale a onga. Wa o ina ai tala i le alii matangata i le tala le lei a le atua. Le ala le tāua ai a Paulo lo la sao i le ngā ruenga. Pe matau toi maua ni ulunga ri whapea e matatau i le ali. E mawhai ona tu i nātu ma le whamaoni ola mo le alii ma ana wheau. E le ngata i lea. Sa avea la tā leni e sa ili e manuia mo lo la a inga. E Faitau langa ai i le atua. Wa wa whamauina i nisi tusinga. Lo la a au ma fola mo le apostolo ma ono soa tau. Whapei fo e ona tāua lo la tau sia ai o Paulo i kolonito. Sa whailo la ola ma whaata i te inga i nisi. Mo le au mea o tangata i le atua. O whamauina le tu watu o la ua e la vea ina ai Paulo. Sia se mea o mawhai ona e whaia. E te whesoasoa ni ai mo le Ekalesia le atua ua e ngalue ai. Sia whai se tā leni o ia te oe. O mawhai ona e tu i nātu. E te Faitau langa ai i le atua. Whapei ona manatua e Paulo le sao le whai ai. Peitai. E sili atua ona manatua ma sila fia le lei e le atua. Lo sao. O lo whaia i le mea lilo mo ia. Wai tō tele e fia e wha lele manatu le sao isi. O lo whaia le a mio te tau. E tusa malolato wala awina. A wale ini ngā ruenga i whaia i Ekalesia o lo lotu ai. E fia e te talo i le atua i manuia. E mata u e Faitau langa i le atua pe a wha manuia ina. Ia o ina e manatu whapea. I le o langa o akura ma pisila. O tangata e le manu. Ai fia e whai mea sili mo le atua. Ua la maua ai manuia. Le ala le manatu ai Paulo. E te tau le whaaftai a Ekalesia o nu ese whaatasi maia. I le ngā luenga sao la whaatino ma whaia. O rufo. O se o e ua filifilia e leari. Ua whai masui o e to tele ua ngā rurue i whaiva ese i le Ekalesia. Le tino po ia o Yesu. E me whai ana whapea. O se na longo le leia. Ma whaamalia i na ile apostolo. I ona whaiva whaale tangata filifilia e le atua. O la le ri o Yesu. Ua le filifilia au e Autū. A ua filifilia Autū e a. Ua Autū i nā tu fōi Autū. I Autū wō. Ma i Autū fua maini fua. Ma i atu mau o Autū fua. Ina i fōi nātu i a te Autū e ta māme umalava. Tau te ole atu ai i a te ia i lo uingoa. Leo lo leo ona filifilia le atua. E fua mai. Tō tele saluma malu pe a whaaya ina. Pe filifilia fōi e tangata e tau ave tūlanga ma malu. E nuu ma a inga. Po whainga ma lo ma Ekalesia. Aua ngalo le tāua o le wala wina.
ma le filifilia. O se whamana tāua o e uma e filifilia e le atua. E ao ona fua mai. O lo tātou wala awina e au auna. Ma whaari atu le alofa o le atua. E o tō whinga ma lo tātou filifilia. Ia fua mai I fua o le alofa. Ma le alofa e le whaatua o ia. Ia fua mai le loto maulano, ma le loto whamangano. Pe asa se pe anga le anga ina e tagata. Ia whai mea tonu, mau I le ame o tonu a le atua. E whai ai whaai unga. E matango fia foina manatu o whaalia le tina o lufo. E ui ele eise ngoa o whaamauina e paulo. A walawa le whaamatalaina e paulo o ia, o lona tina, e whai mamori mau I lona soifua. O le na whaalia ai le lofa o le atua, mo paulo. E pei o lana lava tama. Wa mai o tau tina, ma o tau nafa whaatina. E mawhai ea o na mapu se ola o whanau, ua pa u atu I whainga tai lo walofa. E whape whea, se tasi e ese mai I lau whanau. Pe o lo taula I peo whaiva I lo lavalo, po o ou lavalo. E leo se me leanga, no wa ifo I lau whanau. A e se fo I le mana ia. A e whaalau tele lau sila pe o le tina o lufo. Ua avea e paulo maona tina. Ia mawhai o na ola nisi I lo walofa. Ma vivi I atu ai I le atua I au te inga. Ia avea ai lo fale ma fale sā. Ia o oina ai nisi Ia fionga a le atua. Ma a inga e sulu fai I ai nisi o mafatia. Sili o na matango fie. Pea avea ma fale e te fofoa I na ai se whanau. E whai ma e filifilia e le atua. Mo ana ngā luenga pei o paulo. O le taulanga ola e pa ia ma mādia I leali. O le tali tātou te tui na atu. I lona tui na mai o lona lava so I fua pa ia. Ua whai ma taulanga. Ua tātou wola ai. Ia ma malu ma pa ia. Le tino o ke riso o le Ekalesia. I o tātou wola. Wa wolo fatu I apisila ma akula. Na la whai ngā ruenga whatasi ma ui ngā ruenga ke riso I Yesu. O I la ua ia na tuatu o la ua. E sui ia. Ia wola. E le na o au. E whaafetai ia te I la ua. E a toa me Ekalesia uma inu ese. Bo o wolo fatu I a rufo. Na filifilia e leali. Ile malona tina. O lo tina fu I lea. O le Ekalesia o tagata. Amen. Tātou pese I le atua I le pese se lau fitu sifuru ma le fitu. Se lau fitu sifuru fitu le pese.
o le talo whamanuia. Ia ia mātou umanei ma lau whanau whātua tua i le rolangi. Lo manuia ma lo file mū le atua lo mātou tamā. Ia lo whasairi mai o Iesu ke riso lo mātou ali whaola. A tō mana mafutanga whai pēr ma la ua fio nganga po i ai. E whaavavau e whaavavau lava. Amen.